Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi, kandi nizere ko Imana ikomeje kubarinda no kubaha umugisha mu byo mugambirira gukora byose. Ni wa mwanya rero mbagezaho inkuru ziba ziri kuvugwa cyane ku isi yose, ariko ngahera ku ziba zivugwa hano iwacu mu Rwanda. Wa mugani w'ikinyarwanda ugira uti ijya kurisha ihera ku rugo. Niyo mpamvu mba ngomba guhera iwacu nyine mu Rwanda. Mu Rwanda rero inkuru iri kuvugwa muri aya masaha, kuvuga iri kuvugwa cyane, ni inkuru ibabaje, ntawabura kuvuga ko ibabaje, ijyanye n'urushako rwa Vestina, umuhanzikazi Vestina. Amuzi, umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi uririmbana n'umuvandimwe we witwa Dorcas. Vestina rero abyutse aca amarenga yo gutandukana n'umugabo. Umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Ishimwe Vestine abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ari kwicuza impamvu yakoze ubukwe na Idrissa Jarike. Harya irindi ngo ninde? Niba ari Kwedrayago. Mu butumwa burebure Vestina anyujije ku mbuga nkoranyambaga ze mu rurimi rw'icyongereza, yavuze ko abayeho ubuzima atishimiye, ndetse ko amahitamo yagize ari mabi cyane. Umwana w'umukobwa, oya umugore, yavuze ati uyu munsi ubuzima mbayemo sibwo nahisemo, ndi mu bihe bingoye kandi sibyo nkwiye. Ndabizi ko nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye, ariko nta kundi. Imana yemeye ko ibintu bimwe bitubaho kugira ngo tubyigiremo. Narize bihagije, nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi ngo anyangirize ubuzima. Umwana arababaye, ndamwita umwana kuko muruta, ariko ni umugore mugenzi wanjye, arababaye. Uyu mugore wumvikana nk'uwicuza cyane yavuze ko niyongera kugira amahitamo y'umugabo bazabana azaba ari uwo azi neza. Ubutumwa bwe yakomeje ati ubutaha ninjya guhitamo umugabo tuzabana azaba ari uwo tuziranye neza, nzi umuryango we ndetse nawe buri kimwe kuri we nkizi. Nta muntu uzongera kunkoresha akantu ko gukoreshwa, sinzi niba volume nyizamuye neza mugaceho akarongo. Ni ubutumwa rero uyu mugore yasangije abamukurikira, ugenzuye usanga amafoto yose ari kumwe n'umugabo we yaramaze kuyasiba. Ndimo ndabigenzura, nasanze nta foto n'imwe iri ku rukuta cyangwa ku rubuga nkoranyambaga rwa Vestine ari kumwe na Idrissa, ntayo wabona. Ku rundi ruhande rero Vestine ari kubarizwa muri Canada, aho yari amaze igihe mu bitaramo bizenguruka mu duce dutandukanye tw'iki gihugu, bikaba byararangiye mu mpera z'iki cyumweru. Vestine n'umugabo we Idrissa bakoze ubukwe ku itariki ya 5 Nyakanga, ngo nta n'umwaka baramarana. Nyakanga uyu mwaka, nyuma y'igihe bimenyekanye ko bari mu rukundo ndetse bari baranabanje gusezerana imbere y'amategeko. Ikinyamakuru cyitwa Igihe cyagerageje gushaka Vestine ngo bamubaze byimbitse kuri iyi nkuru, ariko ntabwo byabakundiye ko bari bukomeze gukurikirana amakuru yisumbuye bakazayabagezaho mu gihe kiri imbere. Nanjye nzahita nyabagezaho. Gusa hagati aho nanjye namwandikiye, ntabwo yigeze ansubiza. Ntegereje ko agira icyo ansubiza, ariko hagati aho reka mwifurize gukomera. Nyabuneka mwihanganishe uyu munyarwandakazi. Kubaka biragora, kubaka ntabwo byoroshye. Tukivuga ku makuru yo mu Rwanda rero, by'umwihariko ku bahanzi, uwitwa Billy Ruzima we ari mu maboko ya RIB. Uyu musore uri mu bahanzi wagezweho muri iyi minsi, akavugwaho ubuhanga mu kuririmba. Uyu mwana yari afite ijwi ryiza pe, yari azi no kuririmba rwose.
yari yatawe muri yombi rero n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, akaba akurikiranyweho kunywa no gutunda akantu ko gutunda no kugacaho karongo, gutunda ibiyobyabwenge. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB yabyemeje, avuga ko Biruruzima yatawe muri yombi ku itariki 15 Ugushyingo uyu mwaka. Yavuze ati yego nibyo yatawe muri yombi ku itariki 15 Ugushyingo, arakekwaho ibyaha byo kunywa no gutunda ibiyobyabwenge biri mu bwoko bw'urumogi. Biruruzima yatawe muri yombi afatiwe mu murenge wa Kimihurura, akaba acumbikiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura. Nubwo akurikiranyweho ibyaha byo kunywa no gutunda ibiyobyabwenge biri mu bwoko bw'urumogi, ndetse akaba yemera ko yanywaga urumogi kuva mu 2022, Biruruzima ni umwe mu bahanzi bafite izina rimaze kumenyekana mu muziki w'u Rwanda, by'umwihariko agakundirwa ijwi rye n'uburyo ari umuhanga mu kwandika. Iminsi ishize yari yagiye kwiga mu Budage, birangira atashye mu Rwanda nyuma y'imyaka itari mike ari gukurikirana amasomo, aza no gukora igitaramo yaherewemo ikaze muri Nyakanga. Uyu muhanzi wamaze gutabwa muri yombi azwi cyane mu ndirimbo igira iti Imana y'abakundana, hari n'indi yitwa Mu nda y'isi n'izindi zitandukanye. Icyaha rero cyo gutunda no gucuruza ibiyobyabwenge gihanishwa igihano cy'igifungo cya burundu n'ihazabu y'amafaranga atari munsi ya miliyoni 20, ariko atarenze miliyoni 30, nk'uko biteganywa mu ngingo ya 11 y'itegeko nimero 69 yo mu 2019 ryo kuwa 8 Ugushyingo 2019, rihindura itegeko nimero 68 ryo mu 2018 kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Nyuma y'izi nkuru zitari nziza mbagejejeho rero, reka noneho nsoreze ku nkuru nibura nziza, sibyo se? Itariki y'ubukwe bwa Niyo Bosco bwase turabye n'ubukwe azagira mu murenge yamenyekanye. Umuhanzi Niyo Bosco ari mu myiteguro yo kujya gusezerana mu mategeko n'umukobwa aherutse kwandika impeta akamwemerera kumubera umugore. Hanze umuhanga mu kwandika indirimbo akabifatanya no kuba intyoza mu gucuranga gitari, Niyo Bosco azasezerana mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Itariki azagira mu murenge hazaba ari kuwa 3 tariki 10 Ukuboza saa 7 z'amanywa. Ku itariki 17 Nzeri 2025 Niyo Bosco yambitse impeta Mukamisha Irene mu muhango wabereye mu karere ka Bugesera kuri hoteli yitwa La Paris y'Igashora, ahantu heza cyane. Ubu rero igihe kirageze ngo ajye mu murenge Niyo Bosco yibere umugabo. Reka tumwifurize kuzagira urugo ruhire ruzira kwicuza.